yera namwe ikindi mbega ibirenge mu byozanya ryari ahubwo ibihande bikomeje jewe nzi yuko ingene mwozanya je nabisomye kare sinze rero amatwi yanyu yari yagiye reka mwumve Yesu yogeje ibirenga bigishwa bagiye kurya ingaburo yera aba nabo mwumve ingene biyoza ivyo baba bagiye gukora ndabisubiramwo paje ya 13 ya kano gatabo kabo kitwa Ishaduri haranditse ngo birakwiriye ko umugabo yiyoza iyo yavuwemwo n'imbuto canke zikava mu nzira yiwe y'imbere canke y'ahandi ikindi ngo azokwiyoze igihe azoba yinjije igihimba ciwe kirondoka mu bwambure ubwo aribwo bwose ubwo bwambure bushobora kuba yinjije igihimba ciwe kirondoka mu bwambure bw'imbere canke mu bwambure bw'inyuma canke mu bwambure bw'igikoko canke mu bwambure bw'umugore canke mu bwambure bw'umwana mutoya canke mu bwambure bw'umuntu akuze canke mu bwambure bw'imayiti uwo twita umutimba mwumve none ndababaje ibi nizo Yesu yadutumye agashengero k'Imana oya abantu babikweshe Imana ihabwe icyubahiro amen babikweshe nibabisobanure Yesu yogeje ibirenge bagiye kurya ingaburo yera ntabwo yogeje ibirenge ari uko bamaze gusambana n'imibyimba imbere inyuma impene imbwa inkoko ibi bintu kabisa wapi iyi dini ni ya Satani iyi dini ni ya Satani kabisa mbega ko mwavuze ngo Yesu muramwemera ngo ni umwisilamu akaba yarabatijwe mwebwe murabatizwa mwe murabatizwa mwumve rero bantu b'Imana ngibi reka nzabe mwene dataze amarizo tunota dusigaye canke mbandanye naje okay turagiye ku kindi usiga kibiri yego nta kibazo yavuze ngo hariho ibihugu birongora abana yavuze ngo hariho ibihugu yabidondaguye bijya bihugu mwumvise yavuze birongora abana ni iby'abisilamu aho iwacu murabikore murongora umwana w'imyaka 2 korowani ngiye kubisoma mwumve korowani 2 amajana 250 nzingururira ya page amajana 2 nzingururira korowani 2 amajana 288 mwumve muraze mu bikore ngaho iwacu turabe amajana 2 korowani 2 page umurongo w'amajana 288 mwabonye amajana 228 mwome ndayisoma iyo page yerekana bo bavuze ngo nukumukwa ngo kazomurongora hanyuma oya izo ni kinyoma reka mwumve haranditse ngo nimba umugore azoba yatandukanye akahukana mugabo atari bwaje mu mihango y'abagore hanyuma akaba atari bwakwiza imyaka yo kuja mu bihango y'abagore ngo uwo mugore bakwiye kuzorindira amezi 3 ngo nihazobona kurongorwa handi ndabagije ikibazo uwo mugore arongorwa ataraja mu mihango n'umwana s'umwana iyi dini ni ya Satani ku mugaragaro ndabivuze ibi bintu ntibibaho murakoze iminota ndabona yaheze reka sindayirenze Imana ibahezagire mu izina rya Yesu nuko mwari mugisigaje umunota umwe z'isi batatu mu bivuga ko ngarakira arahari nyarusa Bwana asifiwe. amen dakika moja lakini Bwana asifiwe. amen Kwa kweli ninapenda nionyeshe kama iminota yarangiye Waislamu bado hawajakuwa na neno. warangije nta yindi tuguha azatonka umwanya mu nyuma kuri ino minota abarangije kwisigura ubu tugiye guha bene wacu w'abisilamu nabo bisigure mu minota 20 nabo niho tugiye guha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waislamu raha sio raha namuneza kama sumunektero bene dato haishi iminota yabo 20 obo iminota 20 uruhande rw'Abayisilamu abandi muhagurukeje Ustazi Abubakar
ashobore kuza akanyonyora. Atanguye n'iminota 7. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Najua Waislamu Atimurazi Waislamu hawa ndugu zetu akawabene watu wanakuwa na matatizo ya kutokujua mada wanayoongea. bakisingora ndekutamenya ichigwa bigisha. Mada tunayozungumzia ni mada ya dini ya kweli. Ichigwa bigisha ni dini y'ukuri. Ihe Tangu nilifika hapa kumbe watu wanashikiye ngaha sijasikia pastere yoyote iturike yatumva n'upastori n'umwe aliyekwisha panda kwenye maiki yajenga kuri mikro akasema kama Ukristo ni dini ya kweli akavuga ati Ukristo ni dini y'ukuri kupitia maneno ya Yesu bicie ku majambo ya Yesu au Mungu aseme. cyangwa Imana ivuge, Kwa kuwa wanajua ni vyama kuko watu yuko n'amashirahamwe sio dini, atari dini, ndio maana hawajatangaza kama Ukristo ni dini. icyo gituma badashobora kuvuga kuvuga ko Ukristo ni dini. Ndugu yangu alitoka hapa Mwene watavuye aha akawaambia aravuga ati mkitoa andiko, nimwasohora icyandiko Yesu anasema kuweni wa Kristo, Yesu avuga ati ni mwo wa Kristo sisi tutaingia. twese tuba wa Kristo. Mpaka sasa hakuna. Gushika ntibiraboneka. Kumbe wanajua wanachokipata ni cha uongo. Kumbe murabizi yuko icyo mukurikira ari binyoma. Sikiliza sisi Mungu anapotuambia. Qur'ani sura ya 5 mstari wa 3. Qur'ani kawai takata mstari wa 3. Mfate vizuri mada tunapokwenda sisi walimu wenu tuwafundishe. Ungiriza ikintu ngana bigenda twebwe abarimu tubigisha. Kwanza mada ya kuoa ya watoto ya haya, tuko kwenye dini ya haki. Muza ni ibintu byo kurongora bya mutakaza umwanya turi kuchikwa idini y'ukuri ni iki? Soma msomaji. Qur'an 5:3. Ndio soma haraka na kusikia. Tunataka kenga muri kirongozi kwema. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Mumehamishi wanyamafu na damu Ati mara Acha basi. na kinyama kilichochinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Kabisa. na kilichokufa kwa kusongeka ko Endelea. na kilichokufa kwa kupigwa na kupigwa pembe Ndio. na mwingine. Aha. Na alichokia mnyama kifafa Aha. na mkiwahi kukichinja Aha. kabla haikichafa. Ndio. Na pia mumehamishiwa kilichochinjwa Aha. panapofanyiwa ibada isiyokuwa ya Mungu kama mizimuni. Ndio. Na ni haramu kwenu Aha. kutaka kujua siri kwa kuugua kwa mabao Aha. na yaliyo kama hayo. Aha. Hayo yote ni masia. Ndio. Leo Aha. waliokufuru Aha. wamekataa tamaa katika dini yenu. Simama. Mungu anasema Atimani ravuga iti leo waliokufuru atuna musi baje abantu bacumuye wamekata tamaa katika dini yenu, ati bamaze gukata kama mwidini jana kama hao waliokuwa hapa. baba muri ngaha. Aha. Basi Ndio. usiogope. Aha. Ati kubwibyo nitubatinye Bali Aha. ogopeni mimi. atutinyima. Endelea. Leo imekukamilishieni dini yenu Atuna musi mani avuga iti ndabakwirije idini yanyu. Aha. na kukutimizieni neno yangu. Ati no kubakwirije inama zanje. Nimekupendeleni Uislamu uwe dini yenu. Ati kandi nashatse ko Uislamu ariko dini yanyu. Kumbe Mungu anasema Imani iravuga iti eti yeye Imana yonyene amependa yakunze Uislamu Ubwisilamu iwe dini yetu. abariyo iba dini Ni yanyu. yeye aliyekutumeni kuwa Wakristo nani? Ninde mwebwe yabatumye kuba abakristo? Ninde? Kama ni shetani simuambie Wakristo. Amba ni shetani wabwe muba abakristo nimumubwirira. Na kama ni Mungu simseme wapi Mungu amesema muwe Wakristo? Kamba ari Imana nimubwira abantu Imana yatubwiye aha. Cyandiko. Nyie Wakristo wenye kusikia, Mwebwe abakristo muri komurumva. kama wakuwapa andiko Yesu anasema muwe Wakristo Niba tabahitane kuvuga muba abakristo. au Mungu akasema kuweni Wakristo, Cyangwa Imana ivuga ati ni muba abakristo. mjue mkifa na hiyo imani Mumenye ni mwatanuko kwemera. nyinyi wote mtakwenda motoni. Mwese muja mu muriro mwese. Ili msiendi motoni, Kugira ni muja mu muriro. watoe andiko wapi Ukristo nani kawatuma. Ni mutangi cyandiko ninde yabatumye muba abakristo. Hiyo ndio mada ya leo. Iki nicho kigwa tuno. Sio kukimbia kimbia. Na kukwepuja hali ya hali. Nyinyi ni wapagani. Mwebwe murabapaga. Hamna dini. Na dini mugira. Kama mko nayo, Kamba mufite dini. toeni andiko. Ni mutangi cyandiko. Hiyo ndio mada, kuna kukwepa. Iki nicho kigwa ni mukwepi. Nazia sasa sawa yale machafu hajacha naongea. Karibu safishe bila mutaku mahasi. Haya. Alitoa Qur'ani sura ya 43. Yatanze Qur'ani ikigawa cha 43
aya 61 ikigabane cha 31 ndo wakati ninatokea kule niko naingia. niwe hapo ya hali achinjira nga Kiswahili hajui. Igiswahili gatutse. Utasemaje mada ya Kiswahili wakati hujui Kiswahili? Uwa kutisema Kiswahili mama ta Kiswahili muzi. Soma ile aya 43 usikie. Ine na kata 31. Yakuba mali wanasema na kwa kweli Ati mtukuli yeye na Isa Ndio. ni alama ya kiyama. Watu wanaanza kutukaribia. Msijifanyie shaka. Simama kwanza. Mwenyezi Mungu ndio anasema. Imana ni ivugiti. Wakati unasoma andiko, Mugiuri kwa samichandiko lazima ujue msemaji ni nani. Ubanza umenye ninde ari kavuga. Na mwenye kuambiwa ni nani. Nuri karabwirwa ninde. Mungu ndiye anasema. Imana ni ivuga Kwa hakika ati mu byukuri yeye, ati wewe maana yake Nabii Isa bisigura Yesu au Yesu, cyangwa Yesu kwamba yeye ni alama ya kiyama kama kinatukaribia. ati Yesu ni kimeto cy'umweko kitwegereye. Kwa maana nyingine, Kuindi siguro Yesu akirudi Yesu ni yaza ni dalili ya kiyama. ni kimeto cy'umunsi muhero. Kisha Mungu akasema, Imana iravuga iti msijifanyie shaka. ati nimugire amakenga kwa muhero. Huyu anakia kusema ni Yesu. Ni avuga ati ni Yesu. Wakati Mungu anasema Imana avuze msifanyie kihama shaka, ati nimugirire amakenga umunsi muhero. kwa kuwa kitatokea tu. Kuko kizoshika gusa. Mkitaka kujua kama kiyama kipo, Nimasa kumenya kumero uriho. Yesu akirudi Yesu ni yaza ni miongoni mwa hiyo alama. biri mu bimenyetso biro muhero. Kwa hiyo msifanyie kihama shaka. Kuvuga ni mugirwari ni mugirira amakenga y'umuntu. Maliza andiko. Msifanyie shaka. Na nifuateni. Sasa Mungu anasema, Imana yavuga na nifuateni mimi Mungu. ni munkurikire jewe Imana. Kama angekuwa Yesu, Iyaza kuba Yesu angesema hivi Mungu, ari kuvuga gutya na mfuateni. na mufuate mukuriki mukuriki, Kwa sababu kule mwanzo kuko hariya mu ntango alisema yeye, yavuze ujya na hivyo mwisho anasema umera zavuga nifuateni. mukuriki. Maana yake mimi, Izigwa ati Imana yule aliyesema. ujya yavuze. Kama mjui kusoma, Mutazi kwiga rudieni ku masomo. musubire ku mashuri. Kinachotaka kisifanyiwe shaka Ikidakeneye kugira amakenga ni kihama, ni umunsi muhero na wakufuatwa na no gukurikirwa ni Mungu. ni Imana. Hiyo Ndio. takbir. Kwa hiyo ukimfuata Mungu Kuvuga ni wakurikira Imana unapata njia iliyonyooka. uronka inzira igororotse. Wewe nikakwambia Yesu Bwana. Ninde yakwigishije Yesu? Inna lillahi. Msiba huyo, hilo limefuta. Iyo turakuye. Akasema tena jambo lingine. Avugigira kabiri. Akasema kuhusu Qurani. Avuga kubyerekeye Qur'an. Eti Qurani mbona ziko nyingi? Mbona ziko hivi? Qur'an ko ziri nyinshi ko zimeze gutya. Qurani haziko nyingi, Qurani ni moja. Qur'an ntabwo ari nyinshi, Qur'an ni nini? Ila kuna watu wanalipwa pesa Kwari abantu bariho mahera. waandike Qurani kwa lugha ya Kiarabu, Ngo bandike Qur'an kuri rw'Icyarabu. wafasiri katika lugha nyingine Ngo basigure mu zindi ndimi. kama wanavyotaka wao. Nuko bashaka bo. Hivi hapa mkupata bahati. Aha ni mwarose imvugisha. Mnajua kama kumeshatoka Qurani iliandikwa na Freemason Ati muziko hari Qur'an ya Freemason. na Biblia yake wameshaifanya, mnajua? Na Biblia hiyo Qur'an hari Hamjui? nayo muzi. Wote ni mapastere tena wa Kristo. Hamsiniangalii tena, mnajua wanaua watu mpaka jana. Mwalimu, Naam. je naje muri Uganda hirya yetu. Nari hariya muri district ya Kagadi. Aho batubwira ati murabe neza ikone cyanyu aba nibaze kubatera. Niyo nari abaki abakristo. Sasa mbona mtangazi? Takbir. Rwanda, nchi jirani, Mu Rwanda igihugu cy'ikibanye walikufa watu milioni 1 hapo abantu barenga umuriyo mpaka ndani ya makanisa. kushika mu masenge. Waliowaua wanani? Nabibesho ni bande? Tusiangaliani, niambie. Akura abana. Ingisha mkono kidogo. Kohoa kidogo. Takbir. Takbir. Wauaji ni nyie. Mwebwe ni murabica. Msitugeuzie sisi Muhinduriri wacu. kama nchi za Kiarabu Mu nkuru y'uko byabara. wanauana. Abica
byumvikana ni kwa sababu ya siasa za nchi zao. ni kubera abazungu b'abakristo. Egypte kule wanatia madaraka ya nchi, ni kubera sio Uislamu. bapira ubutegetsi. Uislamu ni dini ya amani, Uislamu ni dini ya amani, unafundisha amani. bigisha mahoro. Kokote Waislamu wapo ahantu hose Abaislamu bari wanatangaza amani, batangaza. na ndio maana Mkristo Mnyarwanda nicyo gituma umukristo Munyarwanda aliua ndugu zake wa Kristo, yishe umukristo Munyarwanda. lakini Waislamu wa Nyarwanda mugabisaba Abanyarwanda waliwachunga Waislamu wa Nyarwanda. baralinda Abisilamu baba b'Abanyarwanda. Hakuna Muislamu Mnyarwanda aliwa Muislamu mwenzake, na Muislamu Munyarwanda yishe Muislamu mgenzi, wala kutoka tangazo kama misikitini Waislamu waliuana, nihigeze haboneka n'itangazo mu misikiti Abisilamu bari isipokuwa ni Wakristo ndio. atari mu masenga y'Abakristo gusa. Tunamuuliza Yesu, tubaze Yesu wanasema Waislamu sisi tumeamrishwa kuuana popote pale. Yesu banatubeshe ngo twatabwe Wewe mwenyewe kwanza ulitangaza amani, ulitangaza vita. Yesu wabwiza abantu bagira amahoro batani watangaza. Yesu anasema mimi mwenyewe chinja. Yesu avuze ati kata. Mathayo 10:34. Mathayo 10:34. Inasemaje baba? Usidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani, Bali sikuja kuleta amani, bali nini? Bali upanga. Takbir! Yesu anavuze ati nimugira ngo naje kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro atari gipanga. Unaona? Huyu ni Yesu. Kwa hiyo tushuhudie, je, ni kweli Yesu anasema upanga wa kisu au Yesu anasema upanga wa maneno? Yesu avuga igipanga cy'amajambo cyangwa igipanga cyiki. Luka 12:36. Luka 22:36. Inasemaje? 36 Luka. Yavuze ni gipanga cy'amajambo cyangwa ni gipanga bupanga. Haraka baba, 22:36. Ndio. Akawaambia. Yesu Akawaambia sasa mugabo mfuko ufite umufuko na uchukue autore na mkoba vivyo hivyo ati n'umuko ukonye naye asiye na upanga n'ubutagira igipanga n'ubutagira igipanga na auze choo yake akanunue agurisha ikanzo yiwe agura igipanga. Kumbe Yesu anaamrisha Kumbe Yesu anaamrisha wanafunzi, kumbe Yesu yategeka abigisha biwe wanunue mapanga, bagura ibipanga, na mapanga hayo n'ibyo bipanga hayakuwa ya kuchinja ng'ombe, n'ibyari byo kubaga inka, ilikuwa ya kuua watu, byari byo kubaga abantu. kwa sababu walipotaka kumkamata Yesu, igihe bagomba gufata Yesu, mwanafunzi wa Yesu, umwigisha wa Yesu alitoa upanga yakuyeho igipanga akakata askari wa kuhani sikio. umusoda umuroma. Nasema ongo kweli wa Kristo. Tuvuga ukuri uweshi cyangwa ni ukuri. Wanasema ni kweli. Kumbe wachinja wa mwanzo, kumbe alika ni ubwa mbere wanafunzi wa Yesu. Mtume kaja nyuma. Nani alisema tuuane popote pale? Ninde atanditaka kujya kwica na ahantu hariho hose? Walawi 24:16. Abalewi 24:16. Sikiliza, mwenye alitupa ruhusa ya kuchinja. Ndio atanditaka kujya kwica. Walawi 24:16. Soma yeye ya Kirundi. Soma yeye Kirundi. Naam. Abalewi. Haraka bado na maneno mawili ya kumalizia. Ndio. Kandi uzoroka kwinjira ryanje jewe muhoraho azabure kwicwa ikoraniro ryose riri mwicisha amabuye yaba munyamahanga yuri mwebwe cyangwa imvukira zoroka kwinjira ryanje aze yishwe. Kumbe Mungu anasema, kumbe Imani yavuga muri Biblia, wakimtukana niba atukimana na mnasikia muumva popote hapo ahantu hose ari hose atakapotukanwa Mungu, ya Imani zotupa yule aliyemtukana kuja muntu yatutimana apigwe mawe mpaka afe. Imani mgatirimitse kushikapi. Mnampenda Mungu nyie? Mwebwe mrakudi Imana? Unaona mnaponiangalia? Unaona ngani mturaba? Takbir! Huyu ndugu yangu akina mwana watu
namsikilia huruma. Alisema neno moja la kitoto, yavuze amajambo y'umwana. aseme Waislamu avuga Abayisilamu tunaongea lugha moja kama mbuzi. ati tuvuga ururimi nk'ihene. Ni kwa sababu ni kubera hajasoma. narigera yiga. Mimi naongea tu, nyinyi muandike maandiko mtakwenda kusoma. ati turimo turababwira ibyandiko mwandike mugende ku ishuri. Mwanzo 11:1 Mwanzo itanguriro rimwe andiko linasema kitendo kiravuga kiti watu wote duniani abantu bose ku isi walikuwa na lugha moja. bari bafite ururimi rumwe Wote duniani bose ku isi. walipotaka kujenga mlima wa Babeli, igihe bagomba kubaka umunara wa Babeli watake kupanda juu, bashaka kuduga hejuru, Mungu akatofautisha lugha zao. Imana itandukanya indimi zabo. Ndio maana lugha zikawa tofauti. Ndio kitu indimi zatandukana. Lakini Mungu akaahidi Mugabe Imana ivuga iti katika Sefania muri Sefania sura ya 3 igawa cha 3 mstari wa 9, mlango wa 9, Mungu akasema Imana iravuga iti utakuja wakati hadozigihe ambako mimi Mungu igihe Imana nitawarudishia mataifa yote ndio subiriza abantu bose lugha moja ururimi rumwe iliyo safi, iwe ururimi rwiza, wapate kuniitia katika jina hilo kugira ngo bashobore kumamaga miryo zina na kunitumikia kwa nia moja. kungora miryo zina jyo. Ndio maana sisi tukaletewa Kiarabu. Nicho kitima kwa kwanza mu Kiarabu. Ukienda dunia nzima ugiye ku isi nzima adhana ni moja. igoma magaro numwe. Ukienda China ugiye mu Bashinwa Mrundi anasalisha. Umurundi anasengesha. China kikia Burundi Umushinwa kija mu Burundi anasalisha. wanasengesha. Tunatoleana salamu. Tunaramukanya. Kinachonishangaza kwa ni na Kristo. Ikintu kidutanga na mwega wa Kristo. Uislamu, sisi yote tunaongea lugha moja. Lugha ya Mtume Muhammad. Hao wanasema wanampenda Yesu. Kumbe wanamdanganya. Nani anajua lugha ya Yesu? Mnasema mnamsubiri. Eti akija wapokee. Mtaongea naye lugha gani? Kirundi. Kirundi anakijua. Yesu alituambia hawa wasiwadanganye, hawana lolote. Mathayo 15:9 inasema hivi, muda unaisha. Watu hawa unyeshimu kwa midomo. Soma haraka. Kwa hiyo namaliza. Bado dakika ngapi? Dakika 2. Tunabaki dakika 2. Ukisoma Wakorintho wa kwanza usoma Wakorintho wa mbele 7:36 usome, muda unaisha. Inasema hivi, muandike. ivuga kucha mwandike, mtu akiwa na mtoto wa kike umuntu ni afise umukobwa wa umukobwa amepitisha siku katika nyumba yake yarengeranye kurongorwa naye ni mzuri, nawe kama ni mwiza, baba yake umuoe. sasa wewe na mwirongore. Sasa mwe wa Kristo mnasemaje? Wanaona mpya baba. Yeni shashwani. Haya. Baba sahaba 36. Lakini soma. amtendee mwanamume wake vipendezavyo, na ikiwa huyo amepita uzuri wa ujana wake, na ikiwapo haja, basi afanye Waislamu kunda ngumi, himisha mkono kidogo, roho kidogo. Takbir! Salamu alaykum. Raha sio raha. Inaenda iliko yana isa kwa mkoka wawe hangora na wamwifasha. Wewe mkoka wa renzo wa kumina bali kuyego kulisha hata na hata uko. Intambara ikomeye yo kurwanya ikibi iri bugufi kugera kw'iherezo, abatarakomera ngo bakenyere kigabo, n'ukuri isi igiye kubamira n'imihana ibyaha, mutumira umukiza
dore ibyanditswe bigiye guhinyurwa twirengagiza 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 Yesu Umukiza shidikanya 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 iyi niyo nzira hahirwa abasoma bakanasomerwa bakitondera ijambo ry'Imana nibo bonyine gusa bazamenya ukuri bakagendana n'ibimenyetso byose bazabona imbaraga muri iyo ntambara mu gihe cy'inyamaswa n'igishushanyo cyayo twirengagiza 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 Yesu Umukiza shidikanya tutazahera shidikanya shidikanya iyi niyo nzira abanyamadini hamwe n'ubutegetsi ubu bamaze kwibumbira hamwe ubwo ibyo bigeze biragaragaza yuko igihe cy'imperuka gisohoye abana b'Imana ubu bakwiriye gusaba imbaraga yo kubaneshereza twirengagiza twirengagiza Yesu Umukiza shidikanya tutazahera shidikanya shidikanya iyi niyo nzira twirengagiza 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 Yesu Umukiza shidikanya 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 intambara ikomeye yo kurwanya ikibi iri bugufi kugera kw'iherezo